mukenya mwaka mwabume ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga. Okay, murakoze cyane. Twishimiye kugera ari ikintu ushaka kubabaza. Kera byababagaho uri gutambuka nko muri quartier ugatera intambwe nka zibiri ukabona imbwa yagukurikiye inyuma kandi iri kugenda gahoro wahagarara nayo igahagarara, wongera kugenda ikagukurikira uhagarara igahagarara. Yari imbwa ikurikiye indi cyangwa ari imbwa zibiri? Nyayeho hari umugabo tubana mu gipangu, ni umugome, nta mwana uzurya kabiri mu rugo rwiwe. Twaribaje ni ukwereka ko abana bagira apeti bazaja mu ngo z'abandi, ni ukwereka nta bana bazabarya iwiwe. Dusanga umunsi wa mbere uje kuharya uri umwana aza guha urusenda ku buryo utogaruka. Dusanga ni ubugome nyine asanganywe. Niwe muntu nzi agira imbwa aza zigaburira urusenda gusa. Ibaze n'izambwa iyo zibonye abajura kubera urusenda zirya ntago zimoka nk'izindi ngo wapi. Iyo haje abajura uja kumva ngo kubera urusenda rwinshi. Ni umugome cyane. None twokoroza uwo bashurusha zenda se amubandiwe. Ariko no hari abana beza. Uyu nundi mushase mwazanye muri Samsung muri iPhone uyu haguruka umpobe naga tubafatira ko ufite ubwoba. Nimba scout yarari umuntu ugutwi yampana akarya undi zuru nkuriye iminwa sari kibazo. Haguruka umpobere ma. Cameraman ari he? Egera hano ma. Cameraman ari ubuki naringiye kureba kandi ndi pasteur. Egera nka hano, egera hano ga ifoto itoke neza bitari ibanga. No mwana ateye imbabazi. Uzi ko ndusha mama wawe imbabazi? Bazavugaga ngo urushanye nawe umwana imbabazi abashaka ko ompaho se. Uturutse muri Samsung? Urabizi se kwishari yanje? Nabyo narinzi. Urabimenye? Nyuma yo kubimenya ndishimye. urishimye? Muri Matayo hari ijambo ryanditse ngo musabe muzohabwa, mushake muzobona. Urarizi? Ndarizi. Wizera Bibiliya? Yego. Ampayo. No ukuri ko Imana iki gihugu nitugikirizwamo ijuru tuzoribona. Nk'umuje wakuye kino kintu mu nda nani twaba. Hari umushuti wanje nabonye hariya w'umufana ari hehe, yaricaye hariya yagiye. Ngwino hano pa, ngwino. Ngo ni umuyovu ndanga zababuka mu mayasha umuntu yogenda ngo bimeze biteze ndizi iyo mikoro nose nukuresha kose cyangwa ruko bimeze biteze? Meze sawa. Bimeze sawa. Yego. Mu buzima busanzwe murabizi ko Logan John haraza ariko ni mubyara wa Kevin, si mubizi se? Wezi ni mubyara wa Meddy, si mubizi nabyo? Nanjye Melissa ni mubyara wanjye. Melissa ngo ni mubyara wawe uko wanyu none se kontajose ufite uzambara Chanete cyangwa ni ishanga? Singiyi. Uyu mugabo twahuriye hanze arambwira ngo bene wacu ngo hari ibintu bamukoreye nimba ubivuga mu munota umwe. Ariko nje nawe twakoze interuro yo mu Congereza. Nje nawe twakoze sentence yo mu Congereza. Full stop. Iwega ni gato. Adidas. Twakoze Adidas. Gabanya amagambo guri mugufi. Bene wacu ngo bagize gute?
bene wanyu Yeah. ni ikibazo gikomeye Mm. kuko hari ubukwe natashye bw'abanyamurenge Mm. urabona umwanya wakaduragera Mm. barambwira Nose ati tutabishanye wari ubwiye nk'umunyamurenge nk'inshuti yabo nk'inka zabo "Eh, cyangwa nk'amase y'inka zabo uwo munyamurenge ni inshuti yanjye umunyamurenge ni inshuti yabo Yego. Eh, umwanya umunyamurenge no nimba ari ukumwegera ko ndabona ameze nk'umutungi wa gaze nuko kugera kuri stage y'abageni Ehe. nca hagati ya miryango yanyu Eh, urabona iyo ugiye gutanga kado ugenda ubyina hano wenda haba ari side y'umukobwa hano nana abagabo ariko ikintu cyambabaje ni ukuntu naciyemo hagati njya ku mugeni ngenda mbyina bisanzwe nkajya numva abantu bari kongorerana iki ni igiki iki ni igiki iki ni igiki ngira ngo ntago ari njyewe ngeze imbere rero imbere y'abageni ndaceza bisanzwe baravuga kiriko kirabiranduka dore kiriko kirabiranduka none se uzambara boxer cyangwa ni nk'agatente kandi buriya abantu bazi ko ari ingendo yihaye agaruke azi kubyina witegure mu kanya uraza kubyina ariko wa mugani si ukubiranduka ahubwo aratongoka ube hafi sha ndabizi mwese ejo bundi papa wanje ndabizi muza mufata nk'umuntu wa feke ariko ejo bundi papa yicaje famiye yose aravuga ngo Imana imuhaye amahitamo amwe y'ikintu yokora ngo yayisaba ubwenge bwanje. Calm down man. Yasaba Imana ubwenge bwanje. Tangira kubwira aba petit friend avuga ati rero bino bintu bisaba gukora cyane. Agari ibintu umuntu wese apfa kubona aho ngaho. Ako numva kera bavuye kuri topic kandi baza bamvuga. Ndavuga ati ariko wabaza papa impamvu yase mu bwenge bwanje. Namwe tunose papa kubera iki nyine sobanurira abantu kubera iki wahita mu bwenge bwanje. Mwijwi rituje gwerega mwana wanjye kuva nakubyara nturakoresha ubwenge. None ko murabona ntarakoresha ubwenge. Ako nimba ntarabukoresha aka gace gutya. Mwe nta nubwo mwahawe kabisa. Ndabishe se. Ejo bundi nza mu Rwanda naganiriye n'umugabo ndamubwira ati arambaza ati se uje gukora iki mu Rwanda? Ndanga ati rero jewe nje gukora urwenya. Arambwira ati wa mwana we urwenya muri Kigali ko rutazagutunga. Ndanga ati none se natungwa n'iki muri iki gihugu? Arambwira ati ni ubuteka mitwe gusa bwo gutunga Kigali. Ndawe se nateka iyehe mitwe muri Kigali? Arambwira ati uramutse umenye nk'ibanga ry'umuntu umwe muri iki gihugu wowe ukize byoba birangiye. Ati ibyo nturumva we bishoboka. Arambwira ati okay bikora urugero. Ugenda ubaze nk'umuntu uzorosha umubaze ngo umubwire ngo ibyo byose nabimenye. Ndavuga ati ariko wabitestinga. Ndagenda mbwira mama ndavuga ati mama uzi n'ibindi se byose nabimenye. Ambwa ati mwana wanjye mbabariraho kugira ngo uje kubibwira papa wawe fata 100. Umva byantu ni business. No mbaza papa. Ndati papa byose nabimenye. Arambwa ati mwana wanjye aho kugira ngo uje kubibwira mama wawe fata 200. Tangiraga kubya enjoying. Nzamuka ku muhanda basanga umutipe utudodera inkweto mu korodoni. Ndamwe ati korodoni uzi n'ibindi se byose nabimenye ngo ya Senegal ngo ntumbwire ko wamenye ko ari we mfura yanjye. Data no mu korodoniye. Ndababara sana nja kubwira mama ndamwe ati mama korodoni yambwiye ngo nije mfura ye. Arambwa ati yakubeshe mwana wanje iso no mukwaferi. Hamo nako papa ako no kugira so nkamuza. No kuza mu burico murya akabaha amavuta yo mu mashini. Nkiciga muri interina
ko none nzagaragara nk'umunyamashuri ubwo mutabiteho komanteri. Niga muri interina, urumva umuntu wese afite inshuti ze ziri hafi. Mfite inshuti yanje bita Oze na Oruga. Noneho Oruga yarwaraga sima. Oruga rimwe ararwara, baratubwira tumuherekeze muri Doro. Tugeze muri Doro dukaroteramo. Noneho animateri ari gucanze ya Doro yinjira muri Doro mo imbere. Tumwumvise duhita tuja munsi y'igitanda. Dukora ikosa tuja munsi y'igitanda kimwe turi batatu. Oruga kera tuba tumushize ahantu hafunganye, arwara sima munsi y'ibitanda byo muri interina, haba harimo ubucafu, atangiraga guhumeka nabi. Animateri yinjiye ahita yumva umuntu uri guhumekera hejuru. Aravuga ngo umuntu uri munsi y'igitanda avamo. Akora ikosa avuga umwe kandi turi batatu. Tukaza tumubwira ati Oruga ni wowe uhumeka nabi, wowe sohoka. Ngo yango nose ngo abizi gutenire ngo nimba arizi ko ari njewe ngo yamvuze. Tumubwira ati oya wowe sohoka mani nabyadanje. Ngo nutavamo ndaza kukwirebera. Ari kuvuga umwe tumubwira ati Oruga ni we yamenye, humura kandi uramubwira ko urwaye, humura biroroshye. Yanga kuvamo. Ararunguruka. Mukurunguruka aravuga ati oh kumbi nturi wenyine, zana na mugenzi wawe. Araza aravuga ngo zana na mugenzi wawe, dusigayemo turi babiri. Mbwira Oze twari turi kunda ngo atoze sohoka ni we yamenye. Anga toya nawe sohoka. Ati sohoka ni we yamenye. Anga ati nawe sohoka. Dukomeza guharira, aravuga ati bwira mugenzi wawe azema. Oruga ararunguruka, nije wari uri imbere ambonye aravuga ngo sohoka. Mpita mwereka igihumbi. Ndamwe ati ndakujana muri kantine, kandi ikindi iki gihembwe cyose nzoza ngufurira. Oruga yumva birarya. Ngoke ngo senega ngo gumamo ngo se ngo ngwino. Twese byarangiye dukubiswe. Cagi ngo kibirinduka kiri he. Yamshikiri he. Kuntaresha. Mumubwire ngwino hano pa. Ewe ngwino. DJ mushakiri beat yirukanga. Ihute. Ako suri huta sikuresha. Ntambwe zawe singimwe, zine singimwe yaje. None se uburi kugenda widunda cangwe niyo ngenda. Genda ugere hari. Wigenda gutya. Ngenda gutya. Owe genda nyine bisanzwe. Uretse reka kavuye. Okay. Turebe hari imbere. Hagarara gutya. Oya amaguru yegerane nguko. Akagafatane naka. Gira gutya. Hagarara gutya. Ntago bishobora. Hano hari miki hagati. Okay, DJ. Baba ukundiye buretse reka kavuyo wa musa. Nibutse ko akorana na boss. Urabyina? Ufitemo inkongomana aho ngaho? Isaka nagaki kari mu mutwe. Ko harimo akarongo. Ongera woroseho nyabuna. Ufite inkongomani? Mugiye bagiye gushiramo inkongomani nyine idunda. None se dereka nkubaze. Uba wumva Pasha haguruka nkwereke. Ijisho haguruke. Nta kibazo humura sino mugu. Niyo no mugu ayoba nk'umukozi wanyu. Kurana ura mukobwa. Uwo mwemera se? Yego. Uwo mwanga suhereye dore kuri abasazi n'abaswa. Nosura mukobwa umukundike. Kubera kansumba. Nimba ari ukoga abantu bose uzobashima. Hari usumba se wowe? Usumbana? Muhinde. Umukobwa saka ikintu. Nje ndashaka umukobwa. Umbajije umuntu ariko. Umutipe yaje kurara iwanje. None wagiye kuri toilette arambwira ngo se bro, ngo kwereka ngo nta irintwaro ufite mu nzu yawe. Nagati kandi ari ngiriya ngo yamubayeho sinki kubera uburebure. Ura mukobwa se wamushima. Hano gatuza dutanga amahirwe ubona nk'ubwo ukagenda ukamuhobera. Yego.
nguwo muhobere se ndahagarara hano aze muhobere. Oya ndashaka ko muhobera namuhagararanye mwese. Nta kibazo. Urembe? Yego. Hari kwanga uhereheza. Wamaye promosi ijijishe. Oya ngwino hano nta kibazo. Naje ganofatira ngwino hano nta kibazo. Amahigwe ze na bazavuga ngo amahigwe naya bose. Egera hano. DJ nubona indirimbo mbwire. Egera hano humura nta kibazo. Wayibonye. Banzo we. Uro umusazi wowe. Indu jose uragendera ku mategeko yanje. Aya ni amahirwe nguhaye. Uzoyanyibukireho. Umukobwa ga nta hantu mwari kuzohurira. Ngamuhobere. Uretse gato. Urumva ibyishimo bimeze gute? Ni sawa? Birareka kuba sawa se bimeze neza cyane. Okay, fata mikoro nkubaza ibibazo uri kumuhobera. Ndayifata reka mbanze muhobere umbaze maze kumuhobera. Akurabizi ko ari inshinzwe ino stage no mubwiraga akaja kwicara. Oya mbabarira. Ja kwicarira rata. Oya. We ugaruka rata. Ubwo nanjye nago naceze. Abe nanje ndahoberwa arahindukiye. Egera nkano. Wakwemera umusore uresha gutya? Reka Melissa atabibona akarakara mubyara wanjye. Ngo mubyara wawe akubu bubyara bwo nibwo nabuze. Okay, ngamuhobere. Fasha. Ruse ugiye kumwikorera. Ngo mufashe sha buretse. Wabona bazavuga ngo yigutindishira gutegera. Wabona ngo usabe nakabiza umukanya buretse wowe. Siko bimeze? Nta kibazo. Okay. Ugiye kumuhobera, sibyo? Banzu nyereka uko ugiye kumuhobera binkorereho. Kuri wowe? Oya nyine ni sample yuko ugiye kubikora. We banzu mpobere turebe tundi. Kuri wowe se? Kuri jewe. Wewe okay. Turebe uko ushaka urashaka guhobera gute? Banzu mpobere kugira mwereke. Ibisura byemera ni bibi sibyo? Uwo niko guhobeye nge ninjye umuhobera. Uyu musore usa gutya se wamukurahe? Nyine ndavuga ko ari mubi. Arandi wabona umuntu mubi gutya se? Bado. Muhobere? Ariko mana nta n'umuhobere gutya umuntu muzima yohobera undi gutya. Uramuhobera gute? Gute nyine? Gira turebe nyine. Uretse gato. Ni gutya se? Umuntu igare kuvuga tuno muniga numu ngwino iryanyuma genda umuhobere hari genda umuhobere abahungu uko woja kunta imfane ngo nanze kumuhobe ngwino umuhobere nta kibazo iryanyuma yicaye yica we nakuba sawa merci twongere gatoya ngabashiremo inkongomano bishini